On. Ay! Next. On. Ah! Next! Perfect! Tapos ang isa. Iyon to gel. Kanang sa center. Light. Ah! Ang high. Ang high. No. This one. Oh my God! The other one, B. Yeah! Go pa! The other one. Yay! Nataod lagi siya. Kailan ni ka months stay? May, June, July, August. Lah! 3 months. Oh my God. So perfect. Thank you, Lord. Oh my God. So, we're ready. So, di sa ta mag-aircon kay mahal kayong kuryente, guys. And COVID's waving. Bye. Hi. Bye.